I vrata, dakle kako smo zamislili vrata iz dva dela. Ukupna visina vrata je 190 cm, gornji deo je 40 i ovaj donji deo je 150. Zašto smo tako odradili? Pa zato da kada deca budu ulazili, ulaze samo na ova veća vrata, a ako budu trebali odrasli da uđu, mogu da se otvore i ova mala vratanca gore. Ovdje ćemo napraviti jednu polugu koja će biti sa unutrašnje strane i neće dozvoljavati da se stalno otvaraju ova mala vratanca. Ostanite do kraja da vidite kako smo ovo uradili, koliko ovo košta i napišite nam dole u komentaru šta mislite o ovome.